Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Hazel. Iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nabayagak ang nagtrabaho iti abroad. Single akpay lang ititawan ko nga 4 Nagkariak ngamin kini Lucas nga iti panagawid ko kat agkasar kamin. Nagawid ak nga ron dito Pilipinas tapno tong palak dayta akari. Bueno papagayam, hintay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Hazel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kat, kasano ngayon agkasar kayo ka ni Lucas? Agabroad ka pa'y. Uwan ko maamanang. Sayang matje trabaho kijay. Panawam ni Lucas? Alaek to ijay. Tapnodwa kami nga agtinulong. Mayat ano day tati planom? Ngamin, no nagkasar kayon, kat panawam ni Lucas ditoy. Ay, awan lat amukon. Agbirok day jay iti sa bali. Wan nga rod manang. Iso akasapulan nagsarita kayo analaing. Tapno saan ama perdi dagiti plano yu, iti masakbayan yu. Ay na, simbang pat kagaya man. Nakitak ngamin ti post mo iti Facebook, nga da ka iti airport. Kunak ano saan mo pa'y anakita? Nakitak nga rudan. Angam, apay nga awan ni Lucas iti picture. Saan na ka asinundo? Di na pa'y amo nga agawid ak ita. Ti amo na, inton sumaruno pa'y laabulan ti panagawid ko. Ah, uy, limok magkasi ka. Angam, bagay mo tikas na pamagim. Kat, nagkita kayo nga rudan ka ni Lucas? Sorpresa nga rod. Wow! O sige, mayat na planom. Anya nga tati agbalin a reaksyon na no makita na ka. Nagmayat mat gaya man day ti balay da Lucas ita. Kundi doorbell da pa'y gaya man. Asino nga tati nagpatarimaan? Ha? Hazel? Ada akon han. Hazel? I miss you. Apa nga iwalin mo ti panangarakop ko kan ka? Sweetie, mangantan, umay ka na. Ada babae di taunag. Sweetie. Asino day chay Lucas? Agkita talangan ni Tiruar. Agpalawagak. Pasensya ka na. Apay, napanan ni Hazel. Jakman amoy ti day ta babae, tata. Di mo tan matatao diti balay. Agkarapanaw. Ay nasapay at dapay lang bayraws. No nga'y makaaran. Bayan yung tatang. Kan plan-planuan dan samotan ka ni Lucas ti kasarda. Asinaw? Ni Lucas nga'y, di boyfriend na. Tay pinanawan na boyfriend na iday. Wen, iso day jay. Kung naman nun ang asawa iti sa balay. Single ka no pa'y mat ko na ni Hazel. Kan, inururay na kano ang nagawid. Nangasawan ni Lucas? Awan man timbagbaga na iti adda aki jay abroad. Ay na, Hazel. Di mon sangitan da di alalaki. Marurudak. Agkita kami kano. Anya ti aramidan. Kat, kaya't mo mat ang makipagkita kan kwa na? Ang mga nagsangitak lang iti sangwanan. Ay kat labdam tilwam Di mo ipakita ang nasaktan ka iti inaramid na. Kasla jak maaramid date na, friend. Kamailam. Kasto iti aramid. No agsanga kayon, kat aklunan na nga adan asawa na. Tungpaam adagos. Anya? Wana? Lino ko nakagayam. Iso akas tati aramidem. Tungpaam adagos. Day tati gonggo na tikas kan kuwana amang luloko.
Hazel, Apay, tatang. andamanan pa panam. Wan, tatang. Pudno ka day, ngagkasar kayaon ka ni Lucas. Jakam mo, tatang. Ay kung nagkasar kayaon, yamam mo makada kamin atay mga sawa kang ka. Laglagi pa manakaw. Rumbang nga ayatan kan respetarin na ka ti lalaki anapilim nga ayatan. Friend, nag-research sak. Anya tin-research mo? Tapno masong batan dagiti sa ludsod mo, maipapan ka ni Lucas, no apay nga insukat na ka iti sa bali. Anya ti kayat mo asawan? Ammom, saan apod no di ibagbaga na anapikot laeng? Anya? Kinapudno na, baknang jay babae. Ahen tigayam, kat iso tinang patarimaan iti balay da Lucas. Kasta gayam. Wala, inggatangan na pa'y ni Lucas iti brand new alugan. Isua. Ang jay babae, saan anapintas? Naglukmag, kan adan anak na iti mo na nga asawa na. Di naman lang bagbaga kanyak. Ti amo na siguro akat agtalinaed a sekreto ti amin. So, nasayaat mo tanamang. Hanggang, sayang mo di manu atawan a relasyon nyo. Hazel, sorry. Naladawak ngayon may. Alas 6 ti tungtungan ta. Hanggang alas 8 ako na nakasapa. Asino day jay a babae, Lucas? Ni Lorna day jay. Jack, amo ngay palawag kan kati amin. Nagpartak dagiti paspasama. Nagiinom kami kadagiti barkadak. Kadwa mi ni Lorna. Idi maringag. Agkaida kami matan. Tikon, patyak day tangay impakam. Nabayag na nga nagtsatsan. Ado dagiti plano ta. Ngam itatanagawid ak. Adamat gaya man kadenden nam ababae. Pakawalit na kesa. Sikat ay ayatek. Talnakan! Saan akong amamati iti anyaman ngay bagam kanya? Ha? Hazel, Pumanaw kan! please. Hazel. Pumanaw kan! Yakon kaya't ang makita ta pa nagrupropam. Pumanaw kan! Inaklon na nga dakadenden na na a babae. Napikot kan. Kasta't ibagbaga na ang patsyam. Rason na lang day jay ah. Nagsakit day di na pasama kiti biyag ko, friend. Talaga ah. Jakla ko man nagawawin. Ay, una yan. Nagsakripisyo ka nagawid. Unay no ada pandemya para lakan ni Lucas. Ang kastamot tan ti masangpatam. Ay, unay matan day dya alalaki. Hazel! Hazel! Maditirik nakmanang. Panawan nakpailang. Day tangamin ka, takanayon ka arumwar. Ang mga no, damot ng virus mo. Sana day tamanang. Umay ko lang kung maibaga nga, day di ospital ni tatang. Positive ka nung amin. Anya? Agpa-swab test tamutan. Ang mga no, positive tamutan. Kunamat ngamin ama di tarik nam. Ang mga no, sintomas na itantivirus. Nag-break kami kini Lucas man. Ni, apay nga eh. Kunak man no, kasar kayon. At damat gayam kadandan na nasa bali. Kunakon ka. Talaga asaan ang mapagtalkan day di alalaki. Hello, friend. Ay na, Hazel. Ay, naamwak. Positive kayo matgayam amin di tabalayo. Nakamam. Ni Zaldi. Nurse itanday dya akabatch tayo. Kasta ka di. Ibagaman nga rod nga i-monitor na ni tatang ko ija ospital. Saan mi ngamin nga amon anyan ti kasasaad na. Wan, sige. Ibagakkan ko na. Kat, kumusta kayo mat di tabalayo ngay? Mayat kami mat dito friend. Awan mat ti marik na kasimptomas. Nasaya at no kasta, friend.
Nila ang tatang ti pakadanagak. Di ka madanagan. Taibagak ka ni Saldi. Nga isupay la ti makaamo ka ni tatang yo. Agyamanak, friend. Saldi, malagip mo ni Hazel akabatch tayo iti high school? Hawan Malipatak ka di mo ti pagkupkupyak iti English. Tanalaing iti English ni Hazel. Nalaing agaramit iti essay. Wan gayam. Ibagam to man kan kuha na, serious namin ni tatang na. Anya? Wan. Ikararagda nga gimbag. Week lang spay gayam ngamin. Kan adahay blood na. Medyo nakapsutan. Diyan ngamin edad na. Ang ngamin daw-dawat tayo. Asapay la kumata makalasat. Manang, awanan ni tatang. Uwan nga rod ading mo. Di tayo man lang nakita kan nakasarita iti maudi akong daway. Nakasagsalit tigas to'y apasama. Nakasagsalit. Hazel, yam-amukan ka ni Saldi. Am-amu ko ni Saldi. Ay, kunak no nalipatan na kon. Agyaman na ken ka, Sakit di ati rumbang agyaman kan ka. Gapo iti panangasikasom kini tatang idi at di ospital. Maladingitan nak. Tapi musay ni tatang yo. Anya ngay nga rod. Saan tayo matatangal tibiyag tayo? Excuse me ha. Agsarita kayo pa, tamapanak ag-order iti kanan tayo. Sige. Nalpas mat gaya man ti quarantine yo. Juan. Kumusta ti love life mo? Awan ti love life ko. Si kakit di. Agpada ta. Awan mat lang love life ko. Talaga? Oh, anya? Nakadandanunan nga titungtungan nyo. Ni man Saldi. Tila damdamagan na. Pudno ka di nga awan kaayan ayat ni Hazel? Pudno, Saldi. And very much available ni Hazel. Cellphone mo samot di agri-ring, Hazel. Itay pa ya. Inkasong batanan Jay siguro agency data manang. Apay, agsubli ka manan? Wen anyang ay taramidak dito'y Pilipinas. Hello? Hello, Hazel? Sino da ito eh? Si Kagit Dimat. Nalipatan na kadagos. Saldi? Kumusta? Adaak ita dito'y balay. Aping imawag ka. Mamiss ka ngamin. Anya? Imbitaran ka ko, ma. Rumorta, no da oras mo. O sige. Ibagam, no sa dino ti pagkitaan ta. Saan ko maanersing ti kayat ko ako ruso? Ang manyangay. Isumatin lipas ko. Nakagraduarak mat iti AB English. Ang napanak mat iti abroad. Jak mat lang na ipakat ti inadal ko. Sana bali Taga po iti panang pakpakupyam kanyak idi. Nakalpasak honors. Ayun na niya. Agsubli ka kadi pa iti abroad? Juan, takalpasan alino ko nak ti boyfriend ko. Numabalin, ita ko man kat agsubli ako. Saan mo napanunutan ti ex mo? Nagrigat mat nga rod ti manglipat. Kasanungay, no adamanen agaram kan ka. Numabalin, jak pa ila kayat ti makirelasyon. No siyak nga iti agaram. Anya? Seryoso akan ka, Hazel. Ikan na ko maitigundaway amang ipanag itirik nakkan ka.
friend. Remuar kayo gayam ka ni Saldi. Inawis nakmat ngamin. Mabori nga king balay. Kasta Remuar ka. Tapno na laka amalipatam dahi dya Lucas. Agar aram kan ni Saldi anya. Kasano nga, ma'am? Imbaga na kanyak. Ay na, friend. Imbagak matan kan ka. Jakpay kayat ti agayat. Agayat kakit din. Saan kang agbabawi? No ni Saldi ti ayatam. Apay anak ko nam daytan. Ay na, amok launay ni Saldi. Ipasigurado kan ka. Ayaten na ka, kan ipatag na ka itikas taunay. Sino ka? Siyak ni Lucas. Kaya't ko kumakasarita ni Hazel. Sige, umunag ka. Taayabak ni Hazel. Dayjay maggayat ti bagbagam a Lucas. Apay manang. Dayjay salas, agururay kan ka. Apay ngay may ditoy. Diyak ka mo Ala, mapan mo kasarita. Imayat, tapno makisarita kan ka Hazel. Sikatipod no ngay ayatag. Kaya't kung agsinnoblanta ko ma. Ladingitak, Lucas. Hazel, Addan ay ayatak asabay. Iso aladingitak. Saan kan amaaklon? Agar-aram pailaang kanyak ni Saldi, Mr. Lonely. Kat mariknak nga agayatak matan kan kuana. Napakawan ko matan ni Lucas, kat nariknak alimag-an ti kaungga. Kat ita, nakasaganak manen iti sumaruno nga ayat. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Hazel. Pagayam Hazel, nasayat launay ta nasurusurom ti mamakawan. Kagiddan nga minday ta tinananay apan nakaimbag, ti sakit, apinarnuay ti pan nakapaay. Kaya't good luck para kada kayo kini Saldi. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Hazel, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.